Hey guys, it's Aki B here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, I'm on here na like hi. So for today's video guys, we'll be going to, lungsod because we will have a photo shoot today and yeah, I'm with my cousin kaming duha uban. So let's go guys, kay init na kayo. Bye. Drive sa ako. Para kariw tatunda doon guys. Ay, di makita ka na. Dako na motor pero never mind. Bye. Kabot. Bye. Guys, so we are here and makaulaw. Hello. Vlog day ko yung uy, ang videohan kaysa log. Sinasandag eh. Alam ko yung alam. Ganito na. Oh, di boto. Ay, init. Guys, kawala ba mga habit job ko malatakag ipin. Hindi dyan to swerte, di ba anak siya kung malatakag ipin. Everything I wanna say, consider you're so lucky. Atong gamit na ulanan sa motor. Guys, unsay tiil sa Cebu? Tiiw. Dagan niya. It's raining. Kaulan. Bukan. Let's go, wala na ulan guys. Let's go. Let's go. Nice.
ang akong helmet, akong jacket, akong face mask. Ano man ako gidala akong face mask? Bunga ko ka. Nice. Nice one. Nice. There's no. Tiiw. Welcome sa Sikihor Capital Quad. Sikihor Capital Square. Huh? Pagkasan ni Pedro. Jordan. Higda dia, Jose, higda dia. Higda dia. Hindi, apil kong deliver sa bugas. Higda din dia. Tanawa, di pa sa mga bugas. Nice. Right. Sinabon ko naman. Sige, beef chicken, beef chicken, beef chicken, beef. Usba ka na. Beef chicken, beef chicken, beef chicken, beef chicken, beef chicken. Beef chicken, beef chicken, beef chicken, beef chicken. Sa in-English sa baka. Cow. Or pinaklos ice lang. Try lang. Rangi kulong. Sige pa. Inay. Love you. Ito isa. Pag-galisod ka, no? Ang lingkod lang, yung lingkod. Nga to. Nice ta. Pag-unit. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. Paulo ko. Ako guys sa mga tao. Oh, di ba? Mapaulaw ka ayo. Nakay ka istorya wala. Wala ko. Okay ka istorya. Speechless. Guys, paulaw mo na guys. Ay. Uy. Sakibi ka na. Apa? Isakibi. Emos. Tagan to sila, tagan. Kinsa ka tao.
Ayun na nawa guys. Shout out to nila bay nga. Kasi kay pick up na white. Di. Balance lang. Thank you kaya. Ako na edit. Mo wash out ako, wash out. Oh, wash out. Wash out. Wash out ko sa Awinatics. Ay, before we go guys, promote na ako yung Facebook page. Sa'yo nga rin yun? Pililhon. O, Pililhon. Ako naman sa Sway. Pililhon na Facebook page. I-like ka rin yung ating na yung hatira na yung post akong picture. Awinatics lang malakas. Sige, ano? Hey guys, naabot namin and we're done. Ano ka? Pag-photographer po ka? Pag-photographer.